kao da želi da nastavi u neki okvir kako treba da izgledamo idealno. Šta tijelo brže oprašta, kolač ili hronični stres? Apsolutno ne preporučujem. Postoji li zdrava dijeta? Znači ono što odgovara meni ne znači da odgovara tebi, Emina. Vjerujem da je to nešto što mnogi pogrešno razumiju. To je jako teško i zahtijeva vrijeme. Kada govorimo o zdravoj ishrani, često imamo osjećaj da radimo nešto pogrešno. Jedemo premalo, previše ili u pogrešno vrijeme. I da uvijek postoji neki novi, bolji način zdrave ishrane. Danas razgovaramo o tome šta zapravo znači zdrava ishrana, zašto ista pravila ne važe za sve i zašto tijelo često više pamti stres nego ono što smo pojeli. Bonjour, Dženita. Bonjour. Krenimo odmah, idemo sa par brzih pitanja bez mnogo razmišljanja. Može? Može. Šta tijelo brže oprašta, kolač ili hronični stres? Tijelo brže oprašta kolač, definitivno. Hronični stres je, sama riječ kaže, hroničan i dugoročno ostavlja posljedice na naš organizam. Vjerujem da je to nešto što mnogi pogrešno razumiju. Da, vjerovatno. Super, a da li tijelo teže oprašta kasnu večeru ili loš san? Loš san. Tijelo teže i oprašta i podnosi dugoročno, ali moram reći da i kasna večera nekima predstavlja problem i ugrožava dobar san. Znači problem često nije u tome šta jedemo, nego kako živimo. S tim u vezi 2 litra vode dnevno. Da ili ne za svakoga? Hidracija je jako bitna, 2 litra vode je ok, ali nekome treba više, nekome manje. To je individualno. A kada nekom treba više, nekada manje? U zavisnosti da li se krećemo više, znači neke zahtjevnije fizičke aktivnosti zahtijevaju više tečnosti. Naravno zavisi od koliko kilograma neka osoba ima, u kojem podneblju živi, na koji način živi i kako se hrani. To je zaista jedno individualno pitanje. Iz ovih brzih pitanja vidimo da zdravlje nije crno-bijelo i da univerzalna pravila često ne vrijede za svakoga. Pa samim tim nameće se pitanje šta zapravo danas znači zdrava ishrana i postoji li zdrava dijeta? Zdrava ishrana prije svega je ona koja je održiva, ona koja je u balansu sa pojedincem. Znači mora biti individualna u skladu sa osobom koja se hrani na neki određeni način. Zdrava dijeta bi trebala biti isto, znači nešto što dugoročno primjenjujemo, što je najbolje za naš organizam, znači za naše hormone i ona treba da bude onako šire shvaćena. Nije samo način na koji mi, odnosno šta jedemo, nego je bitno i naša okolina. Jer sve to utiče na apsorpciju nutrijenata iz hrane koju mi unosimo. Dakle, ukoliko smo dugoročno pod stresom ili imamo neki okolišni utjecaj negativan, hrana neće imati taj utjecaj na naš organizam. Ugljikohidrati su često prvi na listi krivaca. Jesu li oni najveći izazov? Jesu koliko se ne educiramo kako treba. Dakle, ugljeni hidrati mi moramo unositi jer su oni uslov za balansirane hormone. Ali je bitno odakle ih unosimo. Znači, izvor ugljenih hidrata je jako bitan. Znači, složeni ugljeni hidrati koji možemo jesti iz mahunarki, dakle iz integralnih žitarica koje nisu rafinisane, naravno, one doprinose balansu naših hormona i našeg organizma. Ali naravno ona junk food, kako mi volimo nazvati, ona nosi prefiks negativnog i dugoročno ima negativne posljedice na naš organizam. A šta bi se desilo ukoliko bi žene u potpunosti izbacili? Apsolutno ne preporučujem, upravo iz ovog razloga koji sam navela. Ti složeni ugljeni hidrati utiču na balans naših hormona, pogotovo kod žena. Dakle, bez obzira s kojim stanjem se suočavaju, da li se radi o nekim autoimunim stanjima, upalnim stanjima, ugljeni hidrati su jako bitni, ali doza je otrov i lijek. A zašto ishrana ne djeluje isto na sve? Evo, par puta smo spomenuli, nije sve za svakoga. Zašto? Apsolutno i sama nekako sam odgovor se nameće zato što mora biti individualno prilagođena. Dakle, svi smo različiti, počevši od genetike, od podneblja u kojem živimo, dakle, od načina kako živimo, našeg organizma, ta ishrana mora biti tako i prilagođena. Znači, ono što odgovara meni ne znači da odgovara tebi, Emina. I naša ishrana, bez obzira da li možda smo istih godina, naša ishrana mora biti prilagođena isključivo nam. Postoji li neki trend u zdravlju danas u kojem žene previše vjeruju, a da nema ispravne osnove? Danas postoji mnogo trendova, nažalost, kojima žene počinju i žele da promijene nešto u svom životu.
a to su obično raznorazni detoksi, dijete koji su niskokalorične, isključuju, evo, na primjer, kao što smo govorili, kompletnu jednu paletu namirnica kao što su ugljeni hidrati. Dakle, jednostavno negativno utiču na naš organizam. Žene treba da biraju neku održivu ishranu koja je balansirana, koja je za njih dobra i koja ne šteti njihovom tijelu. Znači, ne treba da kažnjavaju svoje tijelo raznoraznim dijetama da bi postigli neki izgled koji se sad zahtijeva, ajde kažem, kao da želi da nastavi u neki okvir kako treba da izgledamo idealno. Idealna žena izgleda zdravo. To je lijepo. Evo, spomenuli ste nekoliko trendova koji nose taj negativni prefiks. Šta mislite, zašto su oni tako popularni? Internet je naravno učinio svoje, znači mreže društvene su učinile svoje, raznorazne influence osobe koje nisu educirane imaju nažalost veliki utjecaj i na mlade, posebno na mlađe generacije, na djevojčice i dječake. Naravno, muškarci nisu izolovan slučaj kad su trendovi ishrane u pitanju. I rekla bih imaju negativan utjecaj jer propagiraju nešto što je možda i njima i pomoglo. Opet se vraćamo na individualan pristup. Znači, ako je nekome nešto pomoglo da smršavi 5, 10, 15 kg, ne znači da će pomoći meni ili nekom drugom i po meni ne daje im za pravo da to promovišu ili ne daj Bože, a to je sve više slučaj, prodaju nekome. Dakle, stručnost, podrška je jako bitna u svakom procesu. A čega se ljudi najteže žele odreći kada mijenjaju svoje navike? Pa upravo navika. Najteže je promijeniti obrazac ponašanja, pogotovo ukorijenjeni obrazac ponašanja. Ako mi imamo nešto što godinama radimo, a ovi kako kažu zrno po zrno, znači napravimo neku kulu, tako i sa navikama. Znači navika mala koja je u kontinuitetu stvara velike promjene. Nekad su one pozitivne, nekad negativne. I onda kad mi želimo da te negativne, uslovno rečeno, promijenimo u pozitivne, to je jako teško i zahtijeva vrijeme. Evo recite nam šta je ključ da se kilogrami ne vrate? Pa ključ, opet kažem, individualan i iz tog razloga smo mi kreirali zaista jedan, rekla bih, fantastičan transformativni program. Pronutricija Signature program, 360 stepeni smo ga tako nazvali jer zaista pokušavamo u tom nekom periodu 8 sedmica da napravimo barem postupno početak promjena navika koji dovode do transformacije tijela. Dakle, to je program koji starta sa jednom dijagnostičkim dijelom, znači radimo detaljnu analizu sastava tijela i kroz konsultacije nutricionističke pripremamo individualan plan ishrane, dakle zajedno sa klijentom pripremamo. Zašto? Zato što integrativni pristup ishrani zahtijeva znači pristup i okolišnih tih utjecaja. Nije samo hrana, nego i ono kako klijent živi, u kom okruženju živi, koliko spava, jer san je jako bitan. I na taj način kreiramo navike koji su održive. Tu zatim pravimo plan te neke potpore organizmu da brže gubi kilograme. Znači mi smo ponosni vlasnici certificiranih aparata za gubljenje tjelesne masnoće, za održavanje zdravih mišića. Ubacujemo tu i limfnu drenažu, biosaunu. Znači napravili smo jedan, pa opet ću reći, 360 neki ciklus koji može pomoći klijentu da napravi tu transformaciju i da održivo gubi kilograma. I dodala bih jako bitno edukacija u svom tom procesu, da oni poslije nas mogu da održavaju tu kilažu koju su postigli. Za kraj recite šta biste voljeli da žene prestanu raditi kada je riječ o brizi za sebe, a s čim da startaju? Pa prije svega voljela bih da prestanu kažnjavati sebe, kažnjavati svoje tijelo i slušati te neke druge savjete i podleći tim utjecajima kako treba da izgledaju. A ono što treba da rade, da budu prije svega nježne prema svom tijelu, da ga njeguju i da ga slušaju. Način na koji slušamo tijelo, ali zaista da ga slušamo, jer tijelo pokazuje znakove šta mu treba, kada je žedno pokaže znak, kada je gladno pokaže znak, kada je iscrpljeno isto tako, ali ga mi često ne slušamo, nego idemo dalje stihijski. Da budu nježni prema sebi zato što to tijelo treba da bude naš hram. To je nešto što mi zaista jedinstveno je, moje je, odnosno tvoje i treba jedino je koje imamo. Dakle, sveto je i treba tako da se ponašamo prema njemu. Hvala mnogo, Dženita. Hvala vama.